October ni thil pek ro pui ber chu Krista a nangma ni ne na min ti nget tu le kei ni min thi tu chu Pathian ani ani chu min chin che tu le kan thin lunga zakham na tharau min pe tu ani pok Corinthon ni bung khat chang som ni pakhat le ni tharau thiang him pek aya tha Pathian in pek thei anei lo he thil pek bak an bel cha le thei po a om lo heta hian mamo zong chu akim ngal veka tharau thiang lim hi Pathian chen chilna poimo ani a chu ngai hlut ani chuan fakna le lom thu seina a om halang chatuan nun thlengin a chik chho reng don ani tharau chen chilna chu khongai na thutlung ani chuti chuan he thil pek ro pui man to tak ma se a thona pom thei ni si hi ngai hlu an vatlem si em rin a mal somna chel ani chuan tharau thatna tam tak a thlena ma se mal somna chu kan ngai hlu meu lo fo si a hlut sia hrethiam tur chuan kan ngai tu an hi ti zau le sual angai ani o mangai na makle in pha nim na ro pui avani em lalpa i suan ama ring tu te chu tharau thiang hlim dil turin a fui zoka nu le pa chan changa Pathian du sakna tar langin thil pek chu rin na apom turin min fui renga he leya nu le pa ten an fa te hne na thil pek tha te pek an chak ain kan pa fa na mi chuan a hne na dil tu te hne na a tharau thiang hlim pek chu a chak zokani eng thil ro pui nge tiam le thei chuan tur omang le chu thil thon pek ro pui don saka min chok phur turin eng thil nge langai fawang le hemal somna ro pui don chak hian thin lung taka dilna kan thlen don lom ni Pathian in thil tha mi atiam te hi kan dil tok lo thina mun sang jok thlenga thil na sa jok kan bei sei don ani chuan kan dil na te hi ngai thak le chan ani bei sei tlat chungin ngor le zualin kan dil theu tur ani ang ti le ti lo kar ang le ka dil na hian lalpa choi moi lova engma bei sei lo ti alan tir zok ani chuan ring tu tin te hi chanem ngai na le rin ngam na nen khongai na lal thut pha chu pan theu se adu ani